masa go ebelo hambile uyiwa kuNkulunkulu ebuhleni hayi ubabushe kuNkulunkulu futhi kulungise nalo shemba siuba ubushe kodwa uNkulunkulu Thokozani wemana sarecha Zibuni Ikoset Jogi Ukhona uNkulunkulu ebuhleni ezulu lakhe. Amen. Khona uNkulunkulu ebuhleni nabantu bakhe. Amen. Nabangafikanga ubebalindele. Amen. Izolo bekuvalwa inkonzo kaMdedele. Mawuvula isabelo sa 173 evesini lesibili. Beyivalwa izolo konzo yomhlangano kaJulayi bekusuku lwa7 qala ungena uMdedele. Izolo uNkulunkulu ubeqala inkonzo yemhlangano kaJulayi namakhosazana ngo4 phezulu baba ufunde isabelo 22 funda efundela amakhosazana 22 isabelo befundela amakhosazana uNkulunkulu ewayala ewacelela isibusiso ebonga uNkulunkulu akayikhulumi into ingenzeki ngoba owakhe umlomo uyadala. Uthe elinda wathi lo Julayi uzoba umkhulu ngendlela eyisimangaliso. Siphume ebuhleni sikubonile lokho. Lalelani izwi likaJehova. Ufundela amazwi uNkulunkulu izolo ngabo 4 ntambama amakhosazana abuye entanda. Qhubeka. Ukulela izwi likaJehova kuhle ulele ulenze. Ngalalela nje ungenzi. Gcinanike isabatha likaJehova. Amen. Uthi ke uNkulunkulu uma iyala amakhosazana izolo eqedwe ukusho lamazwi uthi ngiyacela amakhosazana nilalele imithetho kaNkulunkulu ekuleli bandla ngoba emhlabeni angeke kube khona ibandla elifana naleli likaNkulunkulu. Wathi nokuhamba kwenu kulomuzi ngicela nilalele oAnti ngoba njengoba kungene uMdedele ayikho into engenzeka ebuhleni ningayanga entanda. Entanda benihambele wonke amaNazaretha umhlaba wonke niyocela ukuthi uqhubeke imisebenzi yemhlangano kaJulayi. Ngicabanga ukuthi mkhokheli kusasa. Kuyobe kuyinkonzo yomjafethe. Vula umgidi. Makhosazana.
bese kuqhubeka yonke umuntu uNkulunkulu yazini amakhosazana ukuthi akuthintwa lutho amakhosazana engayanga intanda angazange uvule umhlangano kaNkulunkulu umnikelo wesifungo uthi uNkulunkulu aqale la abantu bagijima bazokwakhe eduze kwasebuhleni uma kungena umhlangano kaJanuwari noJulayi angazi noma bayazi ukuthi emkhathini ingelozi ziyashuda njengoba benza lezi zinto abazenzayo bese duze kwasezulwini bengawugcina umthetho bayazi ukuthi lemiza bayakhiye nabantwana babo bayifile yonke izohamba esigodweni ngoba baseduze kaMzi kaNkulunkulu kodwa benza izinto ezingenziwa ithi indaba kamfundisi ka-athunywa uNkulunkulu isizathu esikhulunywa umkhokheli yingoba umthetho wesifungo awunikeleli ungazange ukhokhelwe thola inkokhelo uthi umfundisi isifungo sinengilozi uma uqeda ukukhokhelwa usinikele ingelozi ithatha umnikelo wakho negama lakhe ihambe yolibhala ebuhleni sibopheka lapho ukuthi uma usunikela kube lona usuku lwesifungo umnikelo wakho ziyawuthatha ingelozi ziwufake ecelweni fika usuku lokuhamba emhlabeni indlela ngeke usayibona hlangane namabhubesi ushembe akanawo umnikelo azowuthatha anikeze amabhubesi udlule wena ngoba umnikelo wakho awuzange ube sesifungweni ngesikhathi sesifungo unikele ngeSabatha lenyanga ke inyanga umhlangano bangcwele inyanga yokunikela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lokhu ukuthi imdedele angene simkhonze uJehova siyinzalo kaDingane nosenza nakhona uNkulunkulu wakuxoxa ezulwini ekuxoxa nengilosi ayithumile ukuthi ayize emhlabeni izoxoxa abantu ibakhise ndawonye ibafundisa abantu ukuthi bakhonze inkosi eyodwa angabe maningi ngesikhathi lenkosi sifike ezulwini kuNkulunkulu ithi uNkulunkulu ngicela uhambe emhlabeni uyogeza umhlaba ngoba ngungcolisile negazi kunabantu abangangcwatshwanga kunamathamba abantu angazange abe ngaphansi kwenhlabathi uthi ke uNkulunkulu ithi ke ingilo uNkulunkulu ngizoya kanjani emhlabeni ngoba ngathuma uJesu bambulala abantu basemhlabeni abakwazi ukuphila noNkulunkulu futhi wena abantu emhlabeni ubafundise ukulwa nokubulala ithi ke ingilo zeNkulunkulu zofika ubancenge ubageze ubenze bababakho uma ufika emhlabeni wofika uhlabelele uthi mdedela ngene simkhonze uJehova thina zinzalo kaDingane nosenza khona bayokuzwa abantu abafele enkalweni abafele emagqumeni ngoba uyenzalweni kaDingane kasenza nakhona njengoba kade kuhlatshelelwa zonke lezi insuku eziwu7 imphefumulo yokhokho bethu abangazange bancwatshwe isemasangweni ebuhleni yithuba lethu ukuba sibanikele isikhathi manje ukuthi sinikele okhokho bethu ngoba uNkulunkulu imphefumulo yabo uyiqoqile njengamanje uzothi mayethu uyawuvana umhlangano nomunye aphindele lapha ahlala khona ongenali ikhaya ingane ezingamakhe nangomuzi ahlale emahlathini ube busy wena uyanikela izinto zakho iphambane nawe kanti idaba zakini azikho ngoba ikhaya likho lapha yakwaMashi kukhona omama abachithelelwa izisu abanye bangazi kodwa uNkulunkulu lendawo wayenze namasosha athi abantu abafele enkalweni namasosha kodwa okuningi ngizokuxoxa kahle sengibuya khona ufika ngihlala iviki lonke kodwa uma wachithekelwa isisu
umama udadewethu hamba ekhaya lemphefumulo uphathe ukumaya ufike unikele ngakho ngoba ingane yakho ayizange besemhlabeni awuzange uyondle ungumzali lokho kumaya kuthiwa kudliwa lezo ngane ezisemphefumulweni ezihlala ekhaya lemphefumulo bese uyithatha ingane uma usuka lapha udlule ebuhleni uwenza ithikithi ukhona uMshumayeli uNdlovu uyima uhambe ekhaya ufike ingane uyenzele ababelethisi uyiqambe igama ngoba wena uzange unake into ephethe amaNazaretha leyo. Siyazamula sonke sisindwa amahlombe singagcina ukuthi mbongele uJehova ngoba ulungile. Yebo ulungile umsawakhe eziphakathi asifanake phela nabantu abangasekho. Mina ngayiqalela indoda yami ngayigezela yona mayelwa nayo athi le ngayigezela cha ngisho ukuthi bangcwele sisenyangweni yomhlangano asinikeleli senze lokho khokho bethu ngoba uNkulunkulu mayivala umhlangano bazoya bafike bafone bakhangeze athi shemba ifika ngezakhe ingane ukhona indawana engizwile emkhokhini kukhona indawana engizwile singathi masiyonikela uNkulunkulu sinake ukunikela kwakho suka nakhe endlini cela endlini uthi uMshumayeli uPhewa sihlele ezantsi kade ngiyonikela enkosini elinda uma ngiqeda ukunikela ebusuku kwafika umkhulu wami wathi ngesikhathi uyonikela enkosini bese usiphambili thina phambi kwaShembe uthema ukukhuluma wathi mawusukuma sathi uShembe ungamniki lo ngoba ekhaya akasenzela lutho. Awuyinake lo ndawana ukunikela kwakho kusukela ngoJanuwari kulo Disemba impendulo ongayithola ukuthi ayikho kuShembe indaba isekhaya isemsamo. Ngithi mina ukhuluma ngento yaliphe uthi nginikele linda ngathi ngicela ukuthi before ngiye emhlanganweni kaJulayi ngibe sekukhona engikwenzile uthi kodwa umkhulu wami ufika wathi ungamniki lutho Shembe lo wathi sikuvalile uShembe uthe inkosi kusise ngekuthole lutho. Bengifisa ukuthi sikhumbuzane ukuthi njengoba kuyinyanga umhlangano sakhumbule ngoba uNkulunkulu njengoba ekuthiwa mdedela ngene iqoqwe yonke imphefumulo esemhlabeni nesezulwini abasezulwini babuka thina esemhlabeni zonke izinto zenziwa la azenziwe ezulwini kuyahlala ukuphunyula ukukhonza uNkulunkulu. Ngiyafisa ke bangcwele silalele izwi kaShembe kuphela. Ngiyacela amaNazaretha ayingcwele mhlawumbe isonto elilodwa ngizobe sesihleli angithunywe ezulwini ibandla lingithunywe ezulwini yezwa makhona futhi amaNazaretha WaseSandanezwe musana ukuthula ngiyayiphinda lento ngiyigcizelela mkhokheli kuwe nomuntu ala ekhaya ogulayo sineyingubo eziwu4 eyibusiswe uShembe. Angikwazi mina ngoba uMshumayeli ohlele endlini embhedeni esofeni kukhona iNazaretha okuthiwa kaleluse ligula ngayo kuyothandaza kuye. Uma unikela lapho ucela ufike endlini ngithandaza ngilalele Nkosi usibanibani ubika usizo nje Shembe mkhumbule. Ngivuka lapho ngithatha ifoni ngifonela ingane ebuhleni Nkosazana khuphuka empalo ezulwini ufika utshela ukuthi eTempeleni kunomuntu ocela usizo lapha kanje cela uShembe mkhumbule umsebenzi wami lo engiwenzayo wena nasekuseni kade ngifona ngikhuluma nezingane cela uba manje senikhuphuka senikhipha impahla yikababa guqa ube kumnikele esofeni uthi ngicela esontweni sisabatha kahle kuJulayi sicela ukulinda sicelile ngikhokhele usisi cela ibandla la ekhaya likhole bangcwele akekho umuntu ongahlambulukile esontweni uma ungena emanzini wabhajadiswa uShembe ugeza wonke amacala owenza ungakholwa
akekho umuntu ongengcwele kushela uma sisethe noma igqokile hey beningeke ebuhleni bake bangena enkonzweni yasekuseni mkhokheli kumathi kunistimela sabadoda ayigqokile kube eze kumdedele ezofa okhokho ba labantu bayikhetha bonke inkosi waze wathi umfundisi uMbhele angazi ngoJanuwari ukuthi kuyobe kunjani endleleni sibheke ezulwini bafika bayikhetha bonke kube simile phela lithi siyaphoyisa mina ngephoyisa ngale la imphoyisa ngakhona phoyisa ngakhokheli Kuba kubizwe eGhana silo saseGhana sesicela ishembufike ayovula ibandla khona nakhona kuzokushaya leso sikhathi singena ama-passport uNkulunkulu uyawuhamba umhlaba wakhe uqoqa abantu bakhe sisebuhleni-ke bangcwele asihlaleni silinde amasonto njambala izinto okuthiwa idliwa singazidli uma uthandaza ngekhathi zokuthandaza ozaziyo uthandaza Nazaretha ingcwele ngo-12 ubika izitha zokuphakama zenkosi yasebuhleni ngo-4 mawuthi ngivuse inkosi kade ngilele ubika usizi lwakho la uhleli khona ekhaya lakho emzini kababa wakho ngoba basuke sebezohamba babuyele lapha abahlala khona funa bahambe nenkulumo abayizwile enganeni yabo emhlabeni umthandazo ka4 owomndeni thandazela ikhaya lakho bese uvuka ekuseni ngo9 yobonga ukuthi uNkulunkulu uvusile usiyothi ngivuse inkosi kade le imthandazo uyala ekhaya yehlukile ineyikhathi njengoba umfundisi bekhuluma ngengilozi yalezifungo ubekhuluma ngento enkulu engicela inakeke kodwa ngomusa okay amanazareta ahlukile asebuhleni sibe nothando sibe nenhlonipho sibe nesihawu sibe nokubele sibekezelelana amen inkosi bosisebenzweni uNkulunkulu abusisizayo ingoma yethu ayisithathe sibeke ebuhleni sicela gume nani ngeke swazi umkhokheli wake wahlabelela umafavuke njengedaka abantu kwasukuma istadium sonke fundisa umlungwane basuka bonke namafoni abantu bama ngenyawo wathwaya awuthwaye igumede 236 awuthwaye lethempeli lesithathu sibeke ebuhleni ukuthi inhliziyo zethu zikuphi umnyango wezulu lethu ukuphi inkosi usukuqa kwebandla go akuphakama aphakama